Бүгін 90 жүрбек күскүнігір акананелегер. Эдерканалар Кристина Николаевна онна Григориян Деревишкинер кыстыра эбе эхе таптылыгыр, ия аға таптылыгыр дейіктінен дұрой бола улатыргар бағарабыт. Бу оға 12 тыгынча регистрациядан бу атка китте Саха Республика тыгар. Үлігін бейет бу нервба социальный хралта управлениятын атыттан бу жекергені итетикистенник ағарделейбет. Он подтверждающее право на выдачу регионального материнского капитала при рождении второго ребенка. Дени тут тарабун көмүлләт. Ивановой Кристине Николаевне в размере 139 985 рублей. Кристина, он Гриша Даудовтар акана нехилеген эдерылларабыт. Курдук бияга бүгүн хүрүллах соочу күн болла. Кадейлах икис обут кигис обут күн сирин көрөн бу документин динах удустурашы документин ыллыбыт. Ол курдук ол документа 12 жахас ондан регистрацияланбыт. Бияга онук техникалес падак бир соотуллах байты кайдагара болла. Тайнежен туран бихитне ардалабит усул бахалыгар Алексей Михайловичка, нелик бахалыгар Семенофия Михайловичка, он сеарда катыспыт ЗАГС күтүләттәргәр, он социальный каралты үләттәргәр булган бендем дәвит кәләне ардалабит китегәр. Таван әйте материнский капитал дине дәрилгә тахамый булган төһү күстәне социальное, это только экономическое, мало это ухтекави. Там материальная помощь была бы, это реально.